Ja svima evo Andasić ću pokazati kako da uklonite reklame. Ja znam da ovo sve nervira pa sam htio da napravim klip. Ostavit ću vam u opisu videa, znači uđite u ovdje. Pre svega Google je zabranio onaj original ublok orgi i onda sad to ne radi i onda sam ja uspio da nekako nešto uradim i možemo sad preko ovaj light i on isto radi kao da je original. I znači uđete na ovu stranicu, idete add to Chrome, idemo add extension, adding to Chrome, adding. Sačekamo malo i ovdje će nam izbaciti i kad smo to uradili i to je to. I sad trebamo, znači idemo na ovo ovdje kao šta god da je i nađemo ovo i samo stavite to da je bitno. Idete to i samo stavite na to, allow i to je to. I sad kad bi otišli znači negdje da gledamo nešto, neće više biti reklama. Sad bit će ovakvih reklama, znači ovako da se vidi, ali na primjer kad bi ušli u bilo koji video, neće se, evo na primjer ja uđem u Muđin, neće se pojaviti reklama. A neka se, ne treba, neću da nosim sad. Ću ga snimiti. Tako što nema kuda nerima, kad se meni ne. To je to, znači ja i dalje imam na svom čak original nalog, ovo mi je neki bezbedni tamo. Tako da, to je to, ako vam se svidio video, obavezno bacite like, subscribe, a mi se vidimo u sljedeći video. Veliki pozdrav!